Kuri Gift Film Society ni sosiyete y'amareresi tuzi ngaha mu Burundi, kandi n'ukuri zitakekeranya ibikorwa biriko biratera imbere. Muri uyu mwanya imbere y'uko dutangura ibirori nyezina nashaka mwumve mwisange, ariko imbere ya byose tubanza kwakirwa n'urongoye ishyirahamwe Gift Film Society atuganirire ivyerekeye isosiyete y'amareresi musanzwe muzi ko mushikega hamwe n'ico gikorwa. Turamuhaye ikaze Jean-Marie Nsengiyumva arongoye isosiyete aze abashikiriza akajambo k'intangamara. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo banyakubahwa bashingananye bafasoni gwaruka mukoranire muri kino kibanza. Imbere ya byose tugomba kuza dushimire Imana Data twese yo yatwemereye ko dushika uno munsi tugihemuka impemu z'abazima. Ndasabye mwese mwikomera amashi, mukomere amashi yo Mana yacu atugire neza. Mucamake rero nk'uko musanzwe mutubuzi, ishyirahamwe risanzwe riri kubakora amafilme aryoshye ariyo GFS, kuno munsi wo hejuru yaramutse ibashirira ku mugaragaro ireresi nshasha bise intwari z'urukundo. Ireresi umwanya mutoya cyane niyo muhava murorera. Ireresi ni ireresi iryoshe, ireresi irimo impanuro, ireresi ikozwe mu buhinga bwa none. Ndazi ntarandiriye ibiri imbere, ndazi mwebwe mwenyene murashima kandi muraryoherwa. Imbere y'uko ndangiza ijambo ritoya, ngomba mbanze shimire diva mutima abagize sosiyete GFS, nobasaba aho bari ko bobyaguruka mukabona abakinnyi banyu basanzwe babategurira amareresi. Ndabasaba aho bari mubyaguruke mu cyubahiro cyanyu muzaba mukoze. Aba GFS mwese aho muri, nabo murakoze mubyagire. Hanyuma icyivugo cyacu turavuga ngo dukunde iby'iwacu. Mu gukunda iby'iwacu rero ni uko mwobikunda by'ukuri, kugira ngo ejo cyangwa ejo ireresi y'Uburundi ishishikare itera imbere. Ndashimiye cyane ingene mwashoboye kutwitaba, naho tutashoboye gukora amapublicite kuko dusanga tuzikora, ariko twabonye by'ukuri abaruze ku mutima namwe nimwebwe. Murakoze, umukama ashishikare kubahezagira cyane. Mu mwanya muto cyane tugomba dutangure kubereka ireresi nshasha tugomba dushyire ku mugaragaro uno munsi. Murakoze. Tugomba tube turaganira gatoyi, twagomba duhamagare umwenzi yitwa Tike ashike ngaha abe araduteramisha. Murakoze. Burya nta rubanza rubaruka ati kweli niba rero twebwe ko nta rubanza rubaruka we mutaduza ubwo n'abatoza. Burya nta rubanza ruba ruto. Murakoranye nawe kuva hasi gushika hejuru bantiye simutuzi wacu shiro wajitenga hapo. Rero ndashaka kwanza umuhungu
yicaranye n'umukobwa amuraba amubwira ati umependeza, aricaranye n'umukobwa haba umuhungu yicaranye n'umuhungu mugenzi we murabisura murabizi vitu bro we wagishe mwabera bashoje kumugomera bashibaje kumugomera bashikubera donc ibyo nababwiye uretse turi mu ndwi y'abakunda ibyo murabizi ni bande baje gari kuko abantu baje bari en couple naje kuko shatse kuvuga abakundana sheri umuhungu sheri umukobwa niho shaka mwese turi mu mugwi turi muri turi seva sizewe nawe nikora vuga n'ibintu yitwa ati nikora Gero kwese sizewe mwacha kufasha kile Daiwa sana ndugu ya dai tunakwenda Vale? Intwari z'urukundo mutaba wanjye turi mu ndwi y'abakundana izohera ejo lendi ndashaka umukunzi wawe umubwire amajambo utigeze umubwira n'umunsi n'umwe uyu munsi uyamubwire mbere yuko ndamubaza ariko ndakubaza ikibazo kubera iki wahisemo icyo kibazo ni kubera ko turi mu ndwi y'abakundana turacyari kuri sevarana niko twakundanye baramaze gukundana cyane benshi naramubwiye none n'umunsi cyane yasubiremo reka ndakutera gutaha uretse muri iyo minsi reka ndababwiza ukuri nta mugabo ashobora kubwira umugore we babana mu nzu ati sheri ndagukunda ntibibaho kubera reka n'abategura iyo musanzwe mukiri muri fiyansaye ajya ama mesaje biroroshye kuyaronka uba wumvise kumubwira sheri wa sheri gute nibwo ariko mumaze kubana ajya amajambo jewe bisi ko ajya amajambo ahera ndabeshya ajya amajambo arapuruma ushobora gusanga umwandikiye sheri wawe ati madaguti ni bo ndagukunda umugore wa nawe cyaborewe n'umunsi niyo mpamvu kirabwira amajambo uyu munsi agacyaborewe rero umunsi ndashaka ko uyamubwira abantu babona okay murakoze kumbaza icyo kibazo kandi ndazi ko araza kubiryohera sheri ndaba neza Kemana kubwire ijambo rimwe utigeze umenya kuva tukumenya urabona ko ubu turi imbere ya bano ba GFS bagenzi aho ndakuraha imbere yabo ko nzogukunda gushika gupfa
urakoze umuntu cyane ngo utwara abantu cyane muzi ukuranga utwigiri dawe no nikigororo ruke nta kibazo Merci sana. Wewe urumu ngegerana na ofisi. Muzango indwi y'abantu tube intwari z'urukundo na filime tugiye kureba mu mwanya yitwa intwari z'urukundo. Wewe uri intwari uretse abatera inkuru nimba ngize bino bintu je nibuka ko kera papa na mama bariko baragwana wasanga ari ibintu biri romantike oza papa umukubita mama yarabanza akamuhamagara muri shamba mama jitera papa urashaka kunsanga muri shamba yewe mama kingira neza mu mwaka urumva umuryango isafuriya imbataza gute mu cyumba sinajuma ukagamo mu marasohotse nene akayasha na papa bari kumwe waje kurwana mama abwira papa nuko igitege cyace cy'imbarukaraje nashaka kuyereka bari kurwana uye wasanga ari ibintu nyene bigoroshe naho umwe murakunda birabone iyo murakunda nuhona Niko turavuga. akomera ashobora gukunda usijone mada usijone Susuye cyane. ubu yaramutegereje Oya, ntibyakugera sinziza. yakoze Ariko nyamusiye cyane. Malume ariko ya dosa possible dai passato possible mada equipe umbariki ya mushi ushaka jana kubona kutaka haya mzee si wewe ufashimbe mada ufashimbe kwa ariki ya mushi wewe David vuga mada ufashimbe tumukomera ariko saka wewe anachore Muweza kuituma twitegura tunaye filime yitwa Intwari z'urukundo nkamenyesha ko muri izo Intwari z'urukundo ndi acteur principal nanjye ndi intwari mugomera amashyi ndi intwari karibu murakundana mumaze imyaka ingahe mukundana Maze iminsi ibiri. iminsi ibiri urumva bana b'Imana n'abatera inkuru ntuzotorokoze umukobwa le 13 février cyane le 2 kubera ategetswe kukwemerera abazi ko le 14 c'est vrai que itariki zingahe mufashe itariki zingahe le 14 février urumva ategetswe kukwemerera gusa kuko abazi ati umuntu ndamukeneye le 14 février ubu tugiye gutokoza umukobwa ategetswe aca kwemerera wenyine wamutokoze le 13 le 14 Nukuri ibitangaza kubera murazi ibintu barateye imbere naciye kubingagurukana bumenyi za Facebook na Twitter ndamuronka ni birebire nohereza ngaha twagomera Mada, muri iyo minsi ibiri we niki wamukundiye mu gishaka kumenya icyo witwa nde nitwa Selemani Selemani wamukundiye iki Selemani shaka muri iyo minsi ibiri gusa wamukundiye Selemani namukundiye
arakina komedi neza. n'umukomedi Selemani n'umukomedi Nukuri arambesheye nibaza yuko murazi twese hariho ahantu duhuriye mu byo dukora impano video murayizi muribuka tumaze iminsi ishika kuri 4 dupostinze video yaho ijambo ry'umutwe ati umugore sinzi murayizi ndimo byatoka mesire twaragerageje turabahiga gusumbya abandi ariko twaragerageje nico gituma turi ngaha nk'abandi dusanga iyo murimo hama nta gishobora kuvugako ariko ibiri mu nyuma sinzi Selemani wewe uhebye gukina komedi umenye ko azoba gucitse ndabesha yo uhebye gukina komedi azoba gucitse ewe mukundane kwa pole pole ejo fashe mikrofone ya Selemani murakoze cyane gushika nkaye imbere mani baheza tubakomera amashyi n'abo bakundane kwa pole pole nuko igeze n'ababara bikoreye bikomeye n'amasaha aseseka hari indwara indwara bikomeye ariko mu buzima ntitwari tumenyereye ko muri uru rukundo habaho umwashi kurikirana